Right, bakunzi basoma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Nkuko nababwiye nzajya mbagezaho ibiganiro byinshi by'ubwenge, mbasomera ibitabo by'ubwenge. Hano duhuye n'abasore babiri, muraho neza, mwakwibwira abatiza amaso ndetse n'amatwi. Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda, mwitwa bande? Reka duhere kuwambaye agapira k'umweru keza cyane, na agapira keza cyane nkuko mubireba rwose ka FPR, sibyo? Okay, good. Witwa nde? Maniro Jean Bosco. Wagerageza ukazamura ijwi ryawe. Witwa nde? Witwa nde? Ya Jean Bosco, umeze neza? Umeze neza. Iruhande rwawe hari umugabo utuje ufite ibuye mu ntoki ze rwose, arimo ararikaraga neza cyane nkuko mubireba. Witwa nde? Wakwibwira abatiza amatwi ndetse n'amaso. Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Witwa nde? Witwa nde? Yego, ububwa bwanjye. Witwa nde? Witwa nde? Yego. Yes. Uyu mugabo rero musanzwe mumubona ku mateleviziyo menshi cyane. Muzi umugabo witwa Nzovu, muramuzi neza, barasa. Hari n'undi mugabo witwa Yakaba akunda kugendana bose. Nzovu mupfaniki? Mupfaniki ko musa? Okay, aramwirengagije. Reka tuganire n'uyu mugabo hirya. Bose hari umuntu wambwiye ngo ufite abagore 100, nibyo? Ufite 20. Hanyuma mu bagore 20 umugore ukunda cyane ni wakangahe? Umugore wa mbere. Right, kubera icyo ukunda umugore wa mbere? Hari ababyeyi byarudakunda. Right, mu by'ukuri ko ufite umugore wo kubyariye abana udakunda, ntiwumva abo bana bawe wabigicira? Wapi?